Igihe akenshi mu ngo zacu tubonye agakoko kameze nk'umuserebanya kajya kugira ibara risa n'iroza bakunze kwita marijose, maze igikorwa cya mbere kikaba gushaka kukirukana, dore ko kukica byo twakuze bivugwa ko kizira. Burya umukuru aba ari umukuru pe. Niba bavuga ngo kirazira, ujye umenya ko hari impamvu kandi iri mu bwenge bwinshi, ureke bimwe ngo kiriziya. Ese waba warigeze wibaza impamvu ako gakoko gafite amaso manini ubusanzwe kitwa jeko mu ndimi z'amahanga twasanze bakita marijose? None se ni kuki twebwe dukunda kubona ko jeko ari umwanzi wacu? Niba se koko ako gakoko ari kabi, kuki bivugwa ko kizira kukica? Aho ntitwakagombye kugafata nk'agashuti k'ubuzima bwacu mu ngo zacu, cyane cyane ko ntawe urumva uwo jeko yateye ikibazo cy'ubuzima. Ese ka marijose ntikaba gafite akamaro, ahubwo tukibaza ibyo bibazo gusa kubera kutamenya? Tugendane muri iki kiganiro dusobanukirwe ibindi byinshi tutari tuzi kuri aka gakoko kakunze kwitiranwa n'abantu. Mu gusoza iki kiganiro kandi turabaha ibisubizo ku mpamvu bivugwa ko kizira kwica aka gakoko ndetse n'impamvu bakise izina rya marijose. Ariko reka tubanze tubashimire bantu bacu mwahisemo kubana natwe kuri uyu muyoboro. Dushimire cyane abamaze gukora subscribe, muraba agaciro cyane kuko muduha ingufu zo gukomeza kubashakira utundi tuntu tw'ubwenge. Nawe utarakora subscribe, nuramuka unyuzwe n'iki kiganiro, nyabuna ntugende udakoze subscribe mu rwego rwo kutwongerera ingufu. Ntiwibagirwe kandi no gukanda ku gashusho k'inzogera kari mu nguni y'iburyo hejuru kugira ngo hatazagira utuntu tw'ubwenge twongera kugucika. Wakwibuka nanone kutwandikira ukaduha ibitekerezo, gukanda like na share mu rwego rwo gusangiza abandi utu tuntu tw'ubwenge. Tubahaye ikaze ku muyoboro wacu utuntu tw'ubwenge. Njye banyita Twige. Uyu munsi tugiye kuganira ku gakoko dukunze kwita marijose, ariko ubusanzwe kitwa jeko mu rurimi rw'igifaransa. Ni agakoko kaba kigendagendera ku nkuta z'inzu, kakavugwa ko gafasha mu kubungabunga ituze ry'inzu mu mutekano, ariko usanga benshi bakirengagiza cyangwa bakakarwanya. Bikunze kubaho ko umuntu wabonye jeko, aka gakoko gafite amaso manini, kiseseka mu nkuta cyangwa mu gisenge cy'inzu, igikorwa cya mbere kibi cyo gushaka kukarwanya cyangwa kukirukana. Nyamara utu dukoko ni utunyamahoro, ntitwakagombye gutera impungenge, ahubwo ku batabizi ni udukoko tw'ingirakamaro cyane cyane mu ngo zacu no ku buzima bwacu. Ni udukoko tudufasha mu buryo butagaragara, ariko disi twe dukunze kuturwanya. Nubwo ishusho yatwo ikanganye irimo kugira amaso manini idasanzwe cyangwa ukuntu tunyaruka mu kugenda bishobora gutuma twumva impungenge, jeko ntabwo ari udukoko twangiza abantu, ahubwo ni udukoko dukora akazi keza ku kubungabunga ibinyabuzima, ibyitwa mu ndimi z'amahanga systeme écologique. Utu dukoko ni abanzi bakomeye b'udukoko twangiriza ubuzima dukunze kugaragara mu mazu yacu. Utwo dukoko harimo imibu, amasazi cyangwa ibindi binyabuzima bishobora kugira ingaruka mu buzima bwacu. Mu mafunguro yatwaje ko hiberamo gusa udukoko ubundi dusanzwe twangiza ubuzima bwacu. Burya aho ubonye utu dukoko, jya umenya ko twibereye mu guhiga utundi dukoko dutandukanye kandi twangiza ubuzima bwawe. Muri utwo dukoko jeko zirya harimo ibinyenzi, akaba ari ibikoko bibi cyane mu buzima bw'umuntu, ndetse bikaba binatera umwanda mu nzu kandi bitoroshye kubirwanya. Rero ibinyenzi ni iryo funguro rya mbere rikundwa n'utu dukoko twa jeko.
mu mafunguro ya jeko kandi harimo imibu n'amasazi, aho jeko zirwanya imibu n'amasazi zikagera cyane cyane ahantu iyo mibu n'amasazi byihisha cyangwa aho bitera amagi. Jeko kandi zirya ibitagangurirwa, imiswa, ibinyabwoya n'udukoko duto twitwa inda. Utu dukoko twose twangiza ubuzima bwacu kandi aho turumye umuntu hagasigara uburibwe bukabije, natwo ni udukoko turibwa n'izi jeko. Iyo jeko ziriye utu dukoko twose bitubera nk'urukingo karemano rw'ibitero by'utwo dukoko ndetse n'akajagari utwo dukoko twose dutera mu mago yacu. Kuba mu rugo harimo jeko imwe cyangwa se ebyiri ni ikintu cyiza kuko biba bikurinze gukoresha imiti irimo imyuka mibi ubusanzwe dukoresha mu kwirukana utwo dukoko tubi turibwa na za jeko. Ngira ngo ntawe utabizi ko iyo miti burya nayo kuyihumeka cyane bigira ingaruka mbi ku buzima, ari nayo mpamvu tuba dusabwa kuyitera tukitarura inzu akanya gato ndetse no kuyirinda abana. Bitandukanye rero n'iyo miti, jeko ntizisiga ikintu na gito kibi aho ziri kandi nta ngaruka mbi ku buzima bw'umuntu. Kugira ngo rero wungukire muri ubu bushobozi bwa jeko bwo guhiga udukoko tubi mu nzu, irinde kurwanya jeko uko uzibonye kuko jeko ntiziguma ahantu hamwe igihe kirekire. Iyo zitari mu guhiga ziba zihishe mu rusenge cyangwa mu nguni z'inkuta z'inzu. Rero nta mpamvu yo kuzirwanya kuko nta kajagari zitera. Gabanya nanone urumuri rw'amatara yo hanze, burya amatara akurura udukoko cyane bityo kugira urumuri rwinshi bikaba byakurura udukoko twinshi turimo na za jeko. Niba bigutera ikibazo, gabanya ahantu hatari ngombwa urumuri rw'amatara. Bungabunga kandi isuku y'urugo rwawe kuko kugira isuku mu rugo bizafasha kugabanya kwiyongera k'udukoko bityo bikaba byanatuma na za jeko zitaza cyane. Mu gusoza rero biragaragara ko abakuru bari baritegereje neza babona akamaro k'aka gakoko ku buzima bw'umuntu, bumva bashishikariza abantu kukagira inshuti mu rugo, noneho mu bunararibonye bwabo bahitamo kuvuga ko kizira kukica kugira ngo ukabonye wese ajye akabungabunga kubera akamaro gafitiye ubuzima bwacu. Ikindi ni uko abantu bahisemo kwita aka jeko izina rya Marie Jose mu buryo bwo kugahesha agaciro cyangwa se kukagaragaza nk'agakoko keza kadakanganye. Bivuze ko mu rwego rwo kwigisha abantu kureka kukirukana cyangwa se kukishisha, abantu bahisemo kukita Marie Jose nk'akabyiniriro, bigasobanura ko nta mpamvu yo kukishisha ahubwo twakagira inshuti tugasabana nako nk'uko twasabana n'izindi nshuti muri rusange. Ngiyi impamvu yo kukita Marie Jose. Muri make rero twaje ko ntabwo ari abanzi bacu ahubwo ni inshuti zikomeye mu kurwanya utundi dukoko tudutera ibibazo mu ngo. Igihe cyose ubonye aka ka Marie Jose, aho kukarwanya gafate nk'agashuti kuko ni umurinzi w'umutuzo w'urugo rwawe. Aha niho dusoreje ikiganiro cyacu, tubashimira kuba mwabanye natwe, tukanabasaba abatarakora subscribe ko niba mwanyuzwe n'iki kiganiro mwakwibuka gukora subscribe. Muduhe n'ibitekerezo, mukande like na share, musangize abandi utu tuntu tw'ubwenge. Ubundi tugumane no mu kiganiro cy'ubutaha. Mugire ibihe byiza.